Bakunzi b'Ingenzi TV nongeye kubasuhuza muri kumwe nanjye Spridio Habimana. Mu butabera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza Ngenzi Jean Bosco aregamo ubushinjacyaha. Imvugo n'ingiro bikomeje guhana intera mu butabera, karengane kakavuza ubuhuha. Tariki 28 Ukwakira 2024 nibwo icyumba cya gatatu kiburanisha imanza nshinjabyaha cyaburanishije urubanza Ngenzi Jean Bosco aregamo ubushinjacyaha buhagarariwe n'umushinjacyaha Nkurunziza Pascal. Ikirego cya Ngenzi Jean Bosco gishingira ku modoka zo mu bwoko bwa kwasiteri zafashwe n'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge bukaziha uwo Nkunda Olive wigeze kuba umugore wa Ngenzi Jean Bosco. Inteko iburanisha yatangiye ijambo Ngenzi Jean Bosco kugira ngo avuge impamvu yareze ubushinjacyaha n'icyo aburega. Ngenzi yabwiye inteko iburanisha ko ubushinjacyaha buhagarariwe na Procureur Nkurunziza Pascal, aho yagize ati "Jewe nareze ubushinjacyaha kuko bwafashe imodoka zanjye za kwasiteri RAD 027D n'indi ya kwasiteri RAC 590X akaziha uwo Nkunda Olive kandi twaratandukanye 2019. Nkabasaba ko uwo Nkunda Olive yava no muri urubanza kuko ntaho ahuriye narwo." Inteko iburanisha yahaye ijambo Nkurunziza Pascal, nawe yahise agira ati "Jewe nari nashyizemo ubujurire muri system mbukuyemo kuko twebwe ntituregwa, haregwa intumwa ya leta. Inzitizi nizo zaburanwe harebwa niba hazaburana intumwa ya leta nk'uko itegeko ribiteganya." Ikindi kibazo cyabajijwe uwo Nkunda Olive inyungu afite muri uru rubanza. Uwo Nkunda Olive yagize ati "Jewe hariho imitungo tutaburanye na Ngenzi Jean Bosco igihe twatandukanaga." Ngenzi yongeye guhabwa ijambo abwira inteko iburanisha agira ati "Imodoka zanjye zirangirika, bazikuyemo moteri kandi kuva tariki 29 Ukuboza 2023 nibwo umushinjacyaha Nkurunziza Pascal yazinyambuye arazimuha. Kugeza ubu nishyuye ideni ry'ibihumbi 800 y'u Rwanda ntacyo zinyinjiriza." Uwo Nkunda arasabwa kuva mu rubanza RP 007-66-2024 TGI NYGE. Umucamanza yanzuye ko tariki 31 Ukwakira 2024 aribwo hazasomwa inzitizi isesengura kuki umushinjacyaha Nkurunziza Pascal yafashe imodoka za Ngenzi Jean Bosco akaziha uwo Nkunda Olive mu buryo bwishe itegeko nk'uko byaburanwe. Abakurikiye urubanza bategereje isomwa ryabwo. Iyi ni Ingenzi TV.